Ang kutsing. 1, 2, 3, go! Guys, so we're here at Mactaning Town and we'll be trying out the Big U. They're already preparing it right now and wait, I'll show you. When I say paddles up, when I say paddles up. Really? When I say guard, let go of the water. Kumanang din, support yun. Guard, when I say guard. Okay, buksay. 1, 2, 3, 4. Hot. Support. Tingin kita of ho. Ho. Number 3, please. 3. You say 3. Si Irene. 4, 5. Okay, remember, no? Don't worry about them. Look at him there for like that. So, okay, good. So, don't like this. Kitty boy! Kitty! Sakay ka na? Vlog sa nyo mag-hood. Dili. Sugat mo gid. Kitty! Guys, ingon si Saysay. Asa mo Saysay nung kita? Si Saysay na among kuan tig bugsay. We're riding the katamaran. Ingon siya katamaran. It's actually he. A sail. Uy, kukuha
So si July ni nag-paddle bo, SOP, SUP. Si Bert ne? Bert? Hi Bert! So we're on board the catamaran. Bantay mo tawag sa'yo pag na yung mag-iatag say-say. Lenlen and Janjan. Woohoo! Good luck to us! Vloggers on board! Diba? Nanato sa laom guys! Kalami ilangoy! First time ninyo no? Yes. Kanina klase na boat, first time. Okay, malan ng content. Woo! Ilagahog cellphone please! Sana meron sa loud waiting for the OC6. Saan man to sila? Layo na kay me. Ano, mabilis? Gida na mi sa hangin, diri sa among location. Doon mi sa Yati sa Foreigners. Ano, nirentahan? Yeah, I think so. Check us sa amiha kay wala pang OC6. We're here at Mactan Newtown, guys. So, if you want to join the team of Sir Buzzy, search Island Buzz Philippines in Facebook, or their website is also islandbuzzphilippines.com, or also their Instagram. Instagram? Oh, there they are! Woohoo! Lang ko Batangas yan? Yan, sa harap ba? Hey guys! What? Kaya pa? Seryosa? May exam? So, first is Sir Buzzy, then Unilit, Maurice, Gail, Maestrong Laagan, Marian, and sino yun? Arnie the Great. Arnie? Arnie the Great. Arnie the Great. Then, stand-up paddles. Ito, mahirap pala ito ano? Oo. Na-try namin sa Lagoon ng Siargao. Sukba Lagoon. So kita pa chill lang ta sila dito. Flex yung muscles niya. So the boat that I'm riding on, guys, it's made up of two mini boats. Nya gi-connect ani na mura og unsay tawag aning atong gilingkuran? Yang kuan? Pahuwayan lang ni. Ha? Pahuwayan lang ni. Pwede nimo siya matawag og lamisa. Pwede po ni kanan. Lamisa, then naapoy dako na bugsay. Kanang gikuptan ni Saysay. Steering paddle, and naapoy duha ka buok sa tagsa na side. Paddles. Small paddles. So, check out the team on OC6. Wa na ni kanta na. Hindi mo napansin kanina. We're here! Kamusta na yung IT Park, meeting? Hello, hello, hello! Island Buzz Philippines! Uy! 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 No, kaya? Kaya pa. Sakit na kamay ko. Mabigirap na. Gano'n ka tabi nito? Habit lang. Wala. Pero, di used to it. Wala naman akong ginagawa sa bahay.
Kasi meron din akong goals. Goals? Gusto kong tumarin. Ano like? Paddle all over the Same niya. Same ni Bazi. Dili ay sa base kay ikan na po sa General Santos pa Manila. Oh, Ako kay Toyong po sa General Santos. Mas ito siya. to. Wave mo, wave. Ah, up, up, up. Paddles up. Aloha life, baby. Yay. This is the Visayan life. You want a true Visayan experience, like what our ancestors did. This is the thing right here. Hawaiian canoe, new canoe, sailing, paddling, and voyaging. Share the aloha. Aloha! Aloha. Bogsay Tabay. Unang nakako sa muscles ni Saysay, oh. Grabe kag muscles. No need to go to the gym. Buksay lang, buksay. Sa everyday. So, play trabaho ay manay sa kopirme. Asa dagat trabaho man. Tuwa sa Ayala dapit. So, muna yung buhaton, guys, para magkusok ang hangin. Mutabang sa inyong paglaot. Paglaot sa kabang term. Para magkusok ang inyong hangin. Para mumove inyong bangka. Bangka. Katamaran. Si katamaran mumove. Kailangan siya taghuyan. Padaw na po sila, guys. Pilihan sila to. Aloha, Visayan. Yuhuu! Bugsay tabay, atong libay. Bugsay tabay! So, ang pikas, gikapoy nagbinugsay kami diri chill-chill, Rami! Chill-chill, Rami diri! Oh, nanapod. Hoy, makuhaan to! Manghod mo. Oh, Marian. Ay! 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 My voice did not help. Nangyari sa kanya. Visayan lifestyle, baby. Oy, naluya na kanil. Like a king. Asab-sab. King daw kanil. Princess yan. Uy mo tong uy. Si Marian mulayat. Ikaw. Marian? Marian. Ikaw Marian. Pinay! Emong cellphone! Tarong nga, Judil. Pinay ha! Kucing. Okay, picture mo. Tumong. Layo man ka. Stolen na lang, stolen. Not everyone can ride catamaran.
Age! Asa ta, Age? Woo! Welcome back! You're home safe! Congrats, congrats!